Nungsira Vitilina Sing, Nasidi Kipuna, Safato Bigid of a missing Matang Community. A hunter, Momin Sing Safat. Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gis Safat Ummat Kidamakto, Rahmat Oigani, Amasung, Mahaki to fail the me, Mahaki Ummati Mam Amas Safato Nabagi Izazar Fangani. Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na Haibirame, Chingnadan Ig Ummat Kimio Karna. Zamat apumbagi safat to begini. Amasung karna kabila amagi, karna asba amagi damak, karna miyoi amakaki safat to begini. Asumna ummat pumnamak zannat tsangdriba fauba. Hadis amadlagi, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam gi yathangni. Aigi ummat ki miyoi amakaki safat na kabila sagai banu tamim gi mi singdagi hena zannat tsangani. Hazrat Anas Raziallahu Anhu की पाउदम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाया थंगनी जन्नती सिंगी लंबी द दोज़ख तचंग लगद बमी सिंगी परेंग लेंग लम्बे मरक असिद जन्नती अम मफम अदद समलम में दोज़खी सिंगी परेंग दगी मी अमन जन्नती द हायरकी हे साहेब नहाक आई वो खंग दबरा आई नहाक वो दुनिया द अमुक्तंग इसिंग पिथक्की अदुन थौजाल बिदुन आई की सफात तो भी Asumna Zannati aduna safat to biduna zannat changlagani. Ani subta la'nat sab to mi safat ki fam phangloy. Hazrat Abu Darda Raziallahu Anhu ki paudam ni. Allah ki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ki sanaya thangni. La'nat sab to bagi hay nabi layba mi kayamat ki numit saki gawasu oiroy. Safat to bagi matik jabasu oiroy haybadi mahak asigumba fattab lamchat ki maramna. Sahadar amasung safat ke fampiroi. Maram di masi yamne izzat layba amasung afabal thakne. Ahum subdaw. Muzahid ki safat. Tirmizi sarif ki asang gwari madaw. Allah ki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naw. Sahid ki matik magun bayan tawbira wa matung da khaybira me. Mi humdragi maram da makhoy ki safat kabul tawbigani. Mari subdaw. Nabalik haybadi balik fadrib angang singi sifaris. Kana agumbagi angang macha ahum natraga ani natraga amma fawbo mana hinglinge de sikrabadi angang aduna mama mapabu dozakh tagi hingnabo akan balan bangumna thabak to boygani masi mama mapa aduna macha sibada awaba fangkiba adugi mahutta Allah taala na macha sing adubu mama mapagi kokpi na ba haizbagi sakti pibiriba asumna Tha sudina ta'kiba angang aduna su dozakh ta ta'kraba mama mapabu lawthok pinaba kanna sifaris tawgani mamai thangda Allah taala na tha sudaba macha adada mama mapabu dozakh ta gi lawthok na ba jannat ta changhan ba hukum pigani matungda tha sudaba angang aduna mahaki khoiri gi pambaina chingching duna chatlaga mama mapabu jannat ta changhan gani manga suda Hafiz Quran ki safat Hazrat Ali Raziallahu Anhu ki paudam ne Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam na khaybiram ne Kana agumna Quran tamlay Madu fazana yaad chinfa tawre Quran na thabak sing amasung pot sing adu halal ni takli basing adu Masagi amal amasung akida da halal ni hazare Amasung mahag na haram ni takiba adu daw Masagi wakal da haram ni hayre Adu ayrabadi Allah Taala na mahak wa jannat changhan bigani amasung mahaki yum gi mi singdagi phatba amal gi maramdagi dozakh ta chat tangai fadraba mi taragi safat kabul to bigani nasihat hay zakriba hadis sarif asigo loina na masi masulai Quran Karim da amal tawba miyoy oiba Quran Majid ki achang pot singdaw pura amal tawba oiba Haram dagi hingliba mi oiraba halal da amal tawba mi oiraba tawigum masung kana agumana Quran gi achang pot amasung takaza singbu tungda thamlabadi Quran Majid masamakna dabi asi tawgani madudi mahak dozakh ta changhan bikho mi kayana guna gi mathakta guna tawi amasung afava amalbu watna tawi nasihat tawbada su asumna khummi he saheb aikhoi gi icha hafiz lay Mahag na ikoy bu safat to bigani makoy na masi yengde ngasi de Quran gi amal to ba mi kaya layrabagi atopa singda tha zaduna
इसामक गुनाद लुपसिनबा अपंगबगी थबकने अदुमनदी ओइरबदा अफब थबक तौना तौना इसागी इचा हाफिजगी सफात की आशा तौबियु लोइनने इचा अदुबसु कुरान की मतुंग इन चतहन्नब होतनबियु तरुक सुबदा रोजा अमसुंग कुरान की सफात हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पाउदम्मे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरम्मे रोजा अमसुंग कुरान न बंदासिंग गिदमक्त सफात तौबिगनी रोजा न हाइगनी हे मपु ऐन महाकु नुंगथिलद चाबदगी अमसुंग अपाम्ब थबक्तगी थिंगलम्मे अदुन महाकी हक्त ऐगे सफात कबूल तौबियो कुरान न हाइजगनी हे मपु ऐन महाकु अहिंग तुम्बदगी थिंगलम्मे मरमदी महाक अहिंग सोलम्मी नत्रग तारम्मी अदुना ऐगे सफात महाकी हक्त कबूल तौबियो मसिगी मतुंगद हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरम्मे अरोइबद मखोय अनिगे सफात कबूल तौबिरगनी हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की पाउदमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाया थंगने कुरान शरीफ सोलो मरमदी महाक कयामत की नुमित महाकी मीसिंगी दमक्त सफात तौब पोट ओइन लाकनी मतुंग हाइबिरम्मे सूरा अनि हाइबदी सूरा बकरा मसुंग सूरा आले इमरान बु पाब तौ मधु यामन हेन मंगालनी मरमदी महाक कयामत की नुमित नोंग चबुन अनि नत्रग उचेक सिंगी जमात अनि की मवोंग परेंग लेंगदुन लाकनी अमसुंग मखोइबु सोनब मीसिंगी कन्न सिफारिश तौरगनी नुंगसिरबे सिरिनावसिंग ngasiगी asi फावबतंग खंगमिनरसी मथंगी तांकक अमद तजल्ली साक पुलसिरा तक्सी में नूर असिन चिंग कयाम खंगमिनसी हाइजख्रिब हदीस खरा सिद अल्लाह ताला नै खै खुदिंग मपु अमल तौंगम बगी पांगल थौना अदु पिनबि बोइसनो